Aduh, laler, sebel banget, jahat banget. Udah dandan cantik, malah digigit laler. Hai Neng, ngapa sih Neng? Marah-marah aja nih tengah hari bolong siang-siang gini nih. Kenapa Neng? Cerita sama abang. Ya udah, daripada kesel, mendingan kita nyanyi bareng abang aja Neng. Yuk, kita nyanyi yuk, biar hilang keselnya Neng. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe Farisa Zahra ya. Dadah, sampai berjumpa di video Farisa selanjutnya. Jangan lupa subscribe Farisa Zahra. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang nonton video Farisa